Banasifiwe. Banjije kubaramutsa imfura nzimurenge nzirikana kandi nkizihirwa. Muraho neza cyane. Ndasaba ngo ubwire mugenzi wawe mwegeranye basaba mu cubahiro umubwire ngo kugira ishaka ry'igihugu cyacu naho birakubereye. Hari umugabo umwe bahagurukije ngo avuge w'umunyamurenge, baramuhagurutsa ku gatuti ngo avuge, aravuga ngo hazatera ubwoba ariko ntaba barahakubitira. Ariko ahantu hateye ubwoba ariko mu bisanzwe jewe bakunze kunyita Irakoze Alex, niyo mazina yanje ya nyayo, nanje nkaba kunze kuvuga ko ndi umukwe w'abanyamurenge. Nibyo cyane kubera iki mbivugiye gucyara umugabo ngo yabaye mu banyamurenge cyane, ngo amaze kwitegereza uko abanyamurenge babayeho, ngo aravuga ngo yinjira mu masengesho arasenga cyane kandi yari umunebwe bisanzwe. Ariko baramubaza ngo ese kubera iki uri mu masengesho ameze gutya? No kubera iki? Ngo nitegereje ngo abanyamurenge ngo mbona yuko nkuriye kuba umukwe wabo. Avuga amagambo birakomeye, aravuga ngo ubwiza bwavutse mu banyamurenge. Ikigira kabera avuga ngo abanyamurenge ni isoko y'ingeso nziza. Nyabona nimwikomera amashi. Dore ndagarutse umuhanzi w'igikondero ndahimba simpimbawe, ariko ndahimba mbwira bari mu mahanga niduhaguruke dukuze ubuhanga, aho kwirirwa tuganyira tubwibwa n'abanyamahanga ngo twihangane, dore twese twabuze abacu, nimuze duhangane n'abaduhangara, sitosha nimuze dutokesha amapepo muri oparato, twe kwivovota nituvumerere sematamana rwibasira umwanzi twigwanayo niyo rudatinya ingorane ku rugamba. Murebe ko turi guseba mu museke, mwongere musenge musesengura ibyiyonze bitwereka ko iwacu hazakizwa n'amasengesho. Mureke kubona abacu bashira ngo bibatera ishema, dore ko tuba twizanisha. Nitugira ishaka dukora ubushakashatsi, dushinga imishinga, dushigigira abasore basize umushara mushasha, ngo baze guhagarika badutera imishari mu rushayi mu rushasha. Je ndabwira urubyiruko ngo tugane meet young generation number service and protocol. Twegubuka kuko babikoze barahumiye barahutara bibatera guhungabana. Niduhugukire kwigana itumbero, twishakira ubwigenge umurenge kuko zankende zidutesheje amahoro. Gucana intege no gucirana imigani si yo ntego, niducirana imisanzu. Birababaje kubona bafite imbaraga batambariye urugamba. Ese ko mudamaraye akandi arimwe mwakagombye kuramera gakondo. Nimureke intege nke dutebuke turugwane. Dore umwanzi ari mu nzira agana ku marembo y'iwacu, abari mu turere nimuze turamze dayimoni atadutwara igihugu c'idiyama. Ikiwa vita ni dauta kuwa vita, turambiwe kuba victime nimuze tugwanire victoire. Kuba mu makambi tutagikama amata, ishano twatakaje amatungo, impanuro tuzongera gutunga nk'abataranyazwe. Igitangaza narayenda ya mu ndaro z'abagwanasha kamaze kwitsa umusaya hasi, numva ijwi rirangurura rivuga ati tuzataha iwacu hatakira amatongo, dutunguke ku itongo twicare ku gatorero dutonda amakuru duhane mpuruya. Niyo tuzavana umugambi n'ukuri nta bugambanye, tuzafata ingendo twuzuye umudendozo, tuzasubizwamo imbaraga ntakubabaika. Tuzahera mu minembwe zambwe zitake twataka ngo dutake, maze dutakambira Uwiteka waturinze iteka mu ngo za Satani aduhekera mu ngobyi. Tuzazerera kubera umunezero, maze tugende tugere kuri muriza, tuzarizwa n'ikiniga cy'ibyishimo. Tuganira abasizi bongere basige badasiganuza, dusingize gakondo y'umurenge. Tuzajabuka mu karinga ntakuriganya, nitwegere imbaraga to twisange mu mikenge. Tuzakesha tubikesha Nyagasani tumusanganire, tuzibuka abavyeyi bateke dutekanye, dusubira mu mateka atekanye. Maze tugenda no muca hagati ndagaharitizo zugareje mu gitasha, tuzongera duhana intasho no mu mizinga tutakicikorera imizigo. Maze tugende twambuke guherera twisange mu bijabo ku ndondo, tuzarondora imirimo tuyirondogora umusore atakirara ku marondo. Mugatanga tuzatangaza ibitangaza mu mahanga tutagitanga raporo y'ubutabazi. Mu mitamba tuzatamba twazerukana isengesho y'amashenya atakidusenyera, maze tuyasesengura amashimwe. Ndetse no kumuramza tuzicara turamze muri ya mikutano n'aba basaza basaje twese turirimba za Siyoni. Abahungu n'abakobwa tuzongera kubyina ikigamba tutakigambanirwa na za ngamba. Tuzasongongera twongere tugosora ibyo twahinze tukeza tutakizengerezwa nta mizengerezo y'ubutayu. Nyabona amashima asabana nje sinza nyakunda. Reka ndangize mbabwira ku mugabo bakunze kwita Mporana Alex. Numugabo utagoranye ubufura mu mfuruka zose za filosofi, biranditse muri CV. Numugabo wisivirize wabaye selection mu basirimu. Yesu yamuhereza iri ry'ubusere no mu ikanisa ntaza sibira ko ngiye sezerana yasanze muri programme arizo propre. Numugabo ugira ijambo n'ijabo n'ubuyubatse fondation itonyeganyega, agira plan na programme. Aristote ni print ya plan sibza atari pratique. Ni populaire population zayirengeza rire harasi. Nyabona ni muhamashi.
nari wa musi usiga ntibasiganuze ngasiga ibisigo n'ibisingizo bisingiza gakondo y'umurenge abatabizi bagasigara basiganuza batesavuze ati wowe n'umusizi irakoze iryo zina nagize umunsi mvuka n'ubwenge kurandi inkorana bushake nakuze ntivumbura mvumbika ivugo rizambera ifumbire ryo kuzaba imfura y'umurenge murakoze murakabyara. Reka nsoze mvuga akajambo kamwe. Uyu mwana afite impano no mu makwa arakora. Nari nshaka mbabwire ngo uzoza ufite ubukwe ashaka kuko ashobora kuba iyo gira icyo akora uzatumenyeshe muzamuteza imbere ikintu cyose umubwiye azagikora. Hanyuma nsoza reka mumfashe dukomere aba mama amashi. Nimba Alex mubona asa neza yarakuze tumumaranye imyaka 5 nuko aba mama bita ku bana nubwo babita ngo nabadamu bapfakazi dufasha ariko ndi tubafasha ahubwo bafasha abanyamurenge n'ubundi twa dutekereza ngo Imana yoduha uburyo turashobora kubahemba kuko nabakozi babarera abana. Rero babyeyi imbaga y'abanyamurenge batuye hano barabashimiye Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane Alex mukomere ku mashi.